Assalamu alaikum matukufu ndugu matangazo ya URTC yaendelea ya mfumne inu moroni ya sherehe ya dunia ya homwano numsi kilo mengo mirar na ndadaru za tiba komasera ziitilwa mndro ya mfumne inu haramwe mahakama ya moroni na zinu mengoni mwezi madam shinzi za himise taarifa habari ya hatu ya makatiano baada mshanshiwa ya mfumdaru inu umpandro waheze thamani za mafura litasila ya mfumne inu watasi habari wa urtesi wazungu saza mikro za hao usoni mwa maranya ili uhondana nezera aiza hao uliho ndizaonesi wane sirikali uhusu muheyo waheze bei za mafura dongo ikao isababisha huwade wa corona ikao rejiza dingoni ya akiba harma ulemengu shawajau nenko dobai na Rusi na Ukraine na rudunge bank za raai za maranya gamkubali ya kazi sinongoza upeu uliwe sinongo dunia kamili hobonze eze charge no commander zindu ujabanu ujobonze hopia sinongo izo zihea fatsuze uliwe abanga bonkodo bonze richiliwaze kabanu ngabo maranya ko ujo kufanya makosa daula yojo wazia no wokwashindu helewa wakati daula wapuezindu gaundi homru henda jiruhusu ha hezabei Batina dola wambo harindo tabifu ya kanda tsahe zindu haunde zindongo jao. Shanga mwombo mnyezi Mungu daula ire macho wafikirulwa Komori au niveau ya salaire. Shawakati miwona ukaya shirika hatu mfano do ujo ukana perte kati daula wo ufanya sacrifice ya ndongo zingi. Sijibi wabole gashila heya nane mafura haukasi wa Komori sidera jiheze zindu zinu wawoye sirikali waparse avantaji wakauheza haukayartili ya gashi hunu moroni ikahufa 1250 wodu rahis ranzimu hajana abo kabatimbu ya paroenda ya renge sirikali ya haja jambo kawengu huzo hali maranya wa Komori sidera heze gashi shati de sirikali nane mafura ramfikire kazi nuzahaja pia wonda simaranya paske zinu raze jaja shaza nongoza ndisoheya ile jendo renda opio tombaka ritili mongo minani ritili mongo fuka renda taritili janna mongo misana ka Parisa angalamru abasanu fanyohazi narsobaka fanyohazi ndo finance ya roharangu ikoni mathalani atsombaka taxi 500 francs wana no mshara ngo mtitabe ngojoka munda hindi galona ulezwahe sisi karjaibi wane kazi hea yoti na sasiche yo hea zinongo pia zihea rumwe dunia ame maisharia shio iladhimu haini wakati wajoka ujiru wa madazinu rifikiriloa ndongo zinjiri studio jima na simara yaranzi haukane jaba sana sambia rangi haukaya libe mengo mfukari haulibe mengo minade bema mafurahi za jao yabo bahira yangu joka uhara yabo ngarjumana iladhimu kabla rahawe jatoe mafura ukaya hea iladhimu wafikiri zinawili wazitoe ranzi haini mbatusofanya hizo anza pasko ngarambula nao nsi hatu mbatusofanya mbabi anzao mimi hera aya hangu ngampanyo moroni vile ngamlibisora limengomitsana odela moroni ngamlibisora limengomberandaru hema sharia shio kejabidi hunu he hana yabo Hello sala linuilu raisi wa ile juma la biashara Luzi na Swana Shamsuddin Ahmed haunesa zira aiza he juma lesu ala linu lito jango narmushili leo jaikaza ganda la saya na de problem ya he kodo inu ya Rusi na Ukraine iliyo harma kilometra zihui na zihui sha emavushe wasuli hunu hatu abenge do wobamgu ekeli rashinda ravuka harma makafara ya hunda ya ho wade nade ya ho cyclone garumba muka ya Mwenyezi Mungu yabo ya risaidie ekeli rashinda ra maluja rashinda ra vira ngwajele ribire tena harma kodo inu ya Rusi na Ukraine na bangu bezezie akade jisongeza zengo zirejei haraka harma situation normale abenge lazima ka rikani hamu engar juko kaje harma situation rasi wa biashara sisi maraia akanga sina zikasketizo pia nane serikali ngasi harma fikira jekelka harma ze cyclone nane covid ze hazizo rizifanya sonsi pia rekande mazama ya he makungumanyo ya biashara rekanda wanu jumba la biashara la hatu nane serikali rikaukansi wazima heni wakati ri hadisi wana Afrika muhimu ndio maana rashida
ragabili zenongozini pia ndabuka wakamkonsi wahatu baina maraia baina ze wando hai biashara ni serikali wakansi wafikiri na riombe mukaizo washinda zifanya zinu ngujoshida senaya ya ngujorifanyia tena ya kusudi ribire harma le dujalinu watina hatu rinji vanu heni wakati zajana zamar kensiri fikiri karti kabati waende haraka hauka haraka tena mrujwa mruhuwa labenge zenongozini zija zintinda sira panga shazinu zipangi habonze nga zijao dalanamba kai mavushenga jao shanga hauziro abenge harmazi tambuzinu nga mjari ju problem ya hema fura ya jaji pose hamari kelima berzinsi za nyumeni hauka mono babandano baina serikali ne makungumanyo ya biashara na si union des chambres ukaya harma mesure zinji za rengwa ya kari propose mono problème ya ka upande wa douane wakawa reviziora zo haiko covid-19 ze taxes zikazi zisihi ngabo ze problems zinu za heporo upande wa he ze frais de magasinage ri demande kaba deleke ende hulembabi na tahuzia na mono upande wa ze banki ya kari demande wa lejezembabi zila freza hao ni zentereza hao heze problem za retard za jukazi parihana harmwa wanu wa biashara holibaze zedeneza hao donc izo pia zo uti ya ushindari rifai namna kari sahalishe tudo kari towe ila crise shari sahalishe mbabi crise santé haku upande wa mhafidhi wa ilisi wala mwali Mohamed Set Fazwil haonesa maoni hahe na makinishe maraia juma mpando wa hezebezinu habo yaka zinu sindongoza honda ikomori uyoche narmushili inoti ukusu diti chubenza serikali ambayo kenzi yenti iheze ibe kwa mchuao za ijiri harumai dunia ikao zenongozinzi handi sa harumai wade wape uno hondo wadio na usu iko COVID-19 nge usu wajao ikao misonivano ngomkiao iko ya Rusi na Ukraine zinongozo pia songe za leo ibei ya mafura harumai dunia pia ipanda iye thamani na ziproduce angina rangu sima rangu nyama rangu ntohole rangu ngano rangu zonti pia zie thamani wapo hili achongeza leo ikomori daula ya Komori yarenga azma inatula nyumeni azma ino karengwa tu be ino irengwa baada serikali ya tarabai wasiki be ya handa ili yaka serikali ngela sawa pesa ho ikawa kasi mashashi Komori kaina ujue jitenge harumai dunia kamili harumai gashi wenge zora 20 harumai gazwali wenge zora 30 harumai lesansi wenge zora 30 harumai gazi yo lazima rimiti harumai gazi kama wenge zota atariati kwa hii mizara surtout les fonctionnaires abano jaubano watikena bababa be serikali wahisa wafikiri na serikali watotianziani zinongweka wazifikiri Dobone saukaya mahadisi baina usukani wa masiwa na serikali gaula tabuni husu le suala la hezinawili ilihonda na anashawiri mufidu unjo wa maelezo jumwezi jula wana harume mahadisiano lo haruma ze taarifa habari za hatu zichao Andela wane taarifa habari haunji haruma mfamdwa jina ilibone sauke mhuwa hejaula Zalia Sumani haringe funvu iho Senegal haruma mtamiyo kirasmi ila pitali wa barini ikawe inu meli ya fanyiwa la pitali ya bali ya shampa Hospital Global Merci ila pitali inu ngejoro ya zihiro uwandu wanshida nchashi za uyanshi haruma hafla ya mtamiya ila pitali inu raisi ya Zalia Sumani hatekeleza hutba na iha shukuri hamando iraisi mwana nyawa hensi ya Senegal Makisal homla hikio mwema ya hondana nuo na ushukuria wajau le kungumanyo lito la kisirikali Merci Ship ya azmainu wa itanziani giona maha haruma le bara la Afrika hautumaini uduhubiri o wanshida nchashi Hadija Umuri ngurni komele zaidi na dunge mapicha ya Mahmoud Msaidie Global Merci inu ni lapitali ya baharini nkuu harumwa ya dunia inu lapitali nkuu ikiasiwawo ule wa metera jana na mengofuka 4 na uraji wa metera 28 ya daraja 12 inu givyo jadidisha zihazi za umva waswiha rais wa hiensi ya Komor Zalia Sumani
Ikao yende makamu raisi wa umoja wa ile bara la Afrika haringe fumvu harimwai hafla ya mtamio ilapita ya baharini inu haujibu ya malaliko ya himwana nya rais Macky Sall naye hashukuria rais wa yensi ya Senegal Macky Sall homla hikiyo mwema ya uhonra harimwa yensi inu. Rais Azali Assoumani hatosule kongoma nyolamwa o Mercy Ships hazi wazifanya o harimwa bara la Afrika ili usaidia o watsona nchida. Imhuu wa hijaula ya Komor Azali Assoumani hashukuria o wandu wajitolea hasiba bundo mfuzu wa hilapita linu. Harimwai hafla ya mtamio ima rais wa hezenti watia mhono mkataba wambwao wa Dakar. Ni Global Merci ngejo andisa misomo ya kusujiwa warumishi wa humva waswiha harimwa panza la mwezi kabla ya huma haziwizili na 20 wajuka wandisa zihazi za hao. Ye barnamaji ya uchancha wana wa mdisa maha 12 waswili 10 fukare ili wahifadhi na COVID-19 idungu hendelea harme jimla ya hemasi wa hunmoroni wandu walone juku mehendisa imachancho yano nga ujumonji ya harma ya majumba ya msomo ili hendelea ni hazi nune mfumne inu wakabjihunda harmo mra wakule moroni na zaidi ya wanazioni majana mailindo wachancha aziharimba yengo nikomele zaidi na rienshe mapicha ya Ahmed Nasor. Alo, we papa Azhari, inga we puri ya chancha au kutipuri ya chancha? Ewa ya chancha hao? Kabati mnashioni ulona ruhusa ya uchanchwa, rahaye ruhusa ya hema dhamana wahahe ye japari hana. Yemundi rujimla wahe koleji ya kule, gustehi ye sharia shinu shatolwa ne madhamana waho nono, na ye upara ye madhamana waho wana raho wana wanu wejarungwa ye sindanu. Machancho ya ho wana watiti, ya andisa. Alafu waja turu ya hunu kule, ya koleji ya kule. Waja jana, wachancha ambavi, waja leo tena warliwa continue. Shaa helira jibarnama shandu ukaya, owa ileza ukaya. Mnuka na ujua uchancha, mwana watina ukaya dhamana harenge irresponsabilite yae. Dhamana ujua huja jiambe uka amanzui mwana hangu ya chanche. Auri mpare ya telefoni ri ya jibu ya oneseka amanzui mwana hangu ya chanche. Ngesa ila ya chanche. Wanazioni ikao wakana uhara homanduni waile wayaukai machanchuyanu katina hatwari nao warengeshwa bahashini wapareu wananyao ikao kwa jajitekeleza wajitekeleze hauharaka uende wafanye ye machanchu. Mi upora nasmi mi klasi 5e nyuin sha randes nareme sindano do na nando sombabisha alhamdulillah sa ntuishia tena nroso. Mpora lainia sula amina 16 ans. Classe 5e 2. Machancho sevo mru katsukoza kana uhara kam mru manandu anamja kana isindanige visao nesindanike tu visa tijat tireme sebo kesindanike tu visa la ketina problem walo ahara tijua conseil kaya watikane harara manesindanike tu visa hata wajua tranquilize waremesi ndani watijitie hamu na huzuni kane sindaninge visao ne sindanike tu visa. Uanikiwa idho amana ya huende saima chanchu yanu haruma umjiwaye ziwa Moroni ngwa una hazimbili wazifanyao nizo doutunda inamna zihazizendao nana uhashirisha imadho amana ikao wahara ya uchancha o wanawahao. Mala zungulia ngabole koli tinchashi ngabole koli zinjibo ikao riparisa ke mapara wahara ya mbona hawa tichanche donc uzorifanyao ke mapara wahara amba tichanche ngari ambia hole koli organize bunjilio wapare mapara wala jer hadisida sinao amale ho hunlikolia kolejia kule rika hunule udasine mapara ikao de directoria ambia ke mapara wahara ya jarka wa hashirisha tikaya mina representant wa Messi Ahmed Baro na Zaina rika hu hashirisha ili warelewe alhamdulillah rabbil alamin mapara wakabanu warikubalia kuwa na hawa chanche kabati tamatabu pande huu. Baada wahonda na nema chancho wanazioni ngwanikiwao ushahidi ikao ngwanzi wao etarehi wajourejei wafanye machancho ya vili shawajau ne nambari ya telefoni ya tabibu ikao hanikiwezo amana ya udotunda haina mnashioni ujohondana na tabu baada ya jofanya imachancho yanu.
Harumwalesi walanzuani waziri wa hesui halubia kutuzaidu hazuru bandi za mikabala imachancho yanu yendeleao. Izo yatanabahi imachancho ngabira uhanamna njema shwabaha osoni mwahe wahashirishe madhamana waho wana wazidishe zijitihadi za uka wana warenge imachancho ya Pfizer yanu ili wabaki harumwa hifadhi ya COVID-19. Fatima Said na Zahir Ahmed wa Kahadhir. Wazir Lubiakud hahudungamana na ujumbe walkungumanyo la dunia lihafilihanao na unono shikao shihafilihanao na wadi wa COVID-19 ununzuani walo shuhudia izihazi za mtai na mnazendeleao. Rahu nzuani kadungamana na maparteneri yetu na ekipi za ministeri kuja kujuruni mtai tali uvirao. Alhamdulillah wantu wasi rono wanata wasirema safi mtai hununzuani wanata watashiwa wareme mtai unu wasigitekeleza hauzuri. Simvoshilani maraba haivo mwaja mwakuja mureme sinzanu alhamdulillah rabbil alamin ngato mlivani njema be kashido mlivani. Wazir kazi ya huambia wazade wavelehe wana wandareme mtai unu wahuji hifadhi na wade wa COVID-19. Bruno ba makara wato ekonsantima yao vavorsimia wolomba rasaka waja hureme mtai waja wajareme mtai ana mtai unu dehuri hifadhi wanawatu msijuamba wadeunu uri reme hauziro lazimu uprofite mtai unu rureme. Infumone ini siku ya 16 rangul bakia lahanda la mtai wa Pfizer ruremwao wanatsa hununzuani harimwa zisuku 15 za vira kiasi ya wanatsa 1034 wa miateni wa isa waremwa mtai yani mafuvu 66 na nuktua shendra harimwa 100. Kandeleo ni taarifa habari wa ulemengu ushirihi ya fumne inu usiku wa dunia wa wana na mvuro msi. Ndongo ikaonge teo shaka iswiha ya wavura wa msi na wajihundao karibu mahena na umenyefu wa hulanga. Unukomore waziri wa iswiha wazima nelekungu manyola ya jumia madaula likao shuhuliha neswiha OMS mawakala wa mazama ya lona faliki za wana no msi. Wapara wanazioni watanganyihe wazima nao ili huendelea nembwa na inu. Nardunge Melezed wazima na Salima Ahmad Ali hawiyenshe mapicha ya Ibrahimu Mkavavu. Hemada ya homsi nguona madhara menji haruma wa ulanga dosiku wa dunia wa wana na uvura homsi wa sherehilwa. Lechama la Komor la wana na uvura homsi utao wa Universite ya Komor iliwende wa hashirishe elebea la nyumeni uhusu zetambu ziliyo nane madhara ya hoandu ikao do warumi ya oze na ozonti za homsi. Eza tanabahilwa nele chama linu doka haruma mafunvu mengomine haruma jana ya hoa kazi waurumiaze nao za homsi na mafunvu kume harumo ya mashababi ngwarumiao zenao zinji za msi mengoni mwizo deze shimik. Vano de vahano kamba wandu wale yao de vahano malezi ya leo wanazioni wanalio vano uno de mustakbal wa insi harakari shindi resensibilize iwanazioni ikawa haswata ni huno Ecole Nationale de la Santé wao de wanda wake matabibu de wanda wake miedo wanda wake maparamediko wajo shinda kusaidia nongoza wana na umsulu. Lichamala wana nomvuro mesi banuti juu warengele suala linu walirendela hao. Na Komori mal asaf shadid ngendao na uhea uju mana kabusi mrazilo asihudze kabusi kanunizu yao sinjie harmai isi frontières zatu nge yao la douane nge hudzo harmai maduka nge taxe wao certes des taxi kama zi ajute wao mkini madhamana warenga ambayo ngefanya profit beka wasielwa baile lazima wazitaxe wajue wazuie. Wanasherehilo wa usiku wa dunia wa wana na uvuro msi shwabaha shaubimisa namna ya daraja yaho wandu wavura wa msi iliyo ika ongio sababu ya wandu wenji wa farki ya naone dunia. Bido hasonti pia hamshe hamme radhamana wa serikali radhamana wa societe civile ramne jana ramdumdu hazi rishidel juekani vuromsi wo timwe manasi wo timwe mane mendeleo de kinyume yotongeza la mendeleo ya henti ya hatu ne mendeleo ya ho wana kongo anzo wasome yore jedingoni hurumia zinao za homsi zona madhara hosoni mo wandu ikao
wazingiza we mndu uvuro kuya juhamba ye uvuro harima wa umva wa hounono lesuala wandu wajiuzisawo yeba isharia shakashahantiwa shauzia wandu watidovura omisi haruma mabangu shirudi yanda huvi au wakati ndini de sharia shinu shijotilwa nziani ili wandu wahifadhi ye maranya. Kilo mengo mirar nandadaru za tiba kumasera zitilo mndo ya mfumne inu harmoe mahakama ya Moroni. Ni azma inu endelea hadi mwezi mbawa za hifadhi za gendarmerina na polisi. Halidi Mzuri na Ahmed Nasor wakahadhir. Dosonimwa ye prokirera wahe Jamhur Ali Muhammad Junaidi wamoja na baadhi ya madhamana wahe gendarmeri ya Taifa huja ye polisi ikao do za kilo mengo miraro na 6 za hele tiba komaseralinu za kautulomro. Heshwa bahashinu ye prokirera wahe Jamhur Ali Muhammad Junaidi hahakikisha ya ukaya emunyu parihana ni chetendwa shinu ngeharimwa emihono ya hifadhi vanur zambao. Watoto warendi hawajufumuo wenji ngwa fanywa aksida mijini ngwa na maluka wao mijini na hizo pia na mtori donosea na mje kaka mtu shida mwazingara na mtori juliza ngari juhude barke mana ye zembwana za wana zenongo zinu ngazi concerne hena mronti pia yosawa na mrua na wanrua wao msira jumwa ho mjini hena mrunge lazima bale mna video brike wa ya tange eka kuno shida ufanya ndongo ho mjini no huo no kangwa ona zizila hao wadongo fanya zenongo zao chori juliza ukawakati fulani ufanya ndongo fulani ukapo wanrudo ndawe hula ngarjo ndaze taratibu zaoja ridubie wanru wao ili wanene zenongo zenu dueshelezi za yaukaya zitanabahilwa zensuzinu yauka wenji wahema shababi warumiao yeshimik na nilobange ikao ngio wakati yauka emadhamana wahemiji ne mabavu huja emadhamana wahowana waunkulie lesu alalinu rahazi jabira. Mada ya saya ya taarifa habari hazi za uruhusu wandu warambushiwa ni sharia shanyumeni shiandikia nao no mlibo zenye ushuru zitilo nziani ni madhamana wahe ajid hazinu mshirikiano wa Faransa wa uranze mfumne ino ya ukaba fanyishihe barnamaji ya mhashirisho ili wandu warambushiwa henamna njema ni sharia shino ni hafla ya taarishiwa humnasaba unu yendelea harumali jumba la biashara. Badria Sedomar ngorniko melezo zaidi. Ye idara heze nyushuru ngaifanya uhazi upando mwana ili wandu waramushiwa ne sharia shanyumeni shiusuo ze nyushuru ikao ngasjoenda na utilonziani ya mafali ya endeli ya leta silaleo ya renge wafunvu ni waziri wa hemali ni balozi wa hensi ya Faransa ikao mwashangiria waku e barnamajini wakao muhimu ya ukaleo ye kodi dilishio shende sauze mushura za Komori ikao shifanyarangu zamani shashika ya haruma majuba ya majuzo leo ye lekungumano ya idara ya usedi ya zemali za husu mbekebesho zemali za himigoza la hemali zihunda ne fursa ya ulekezesho isho ilishinikiwa hanamna ya ubure ya madhamana wahe ushura ya madhamana wahe za idara za mali ya madhamana husu za misomo na na partenaire économique kwa la chambre de commerce na opako iliwa nike yode fazi ya malo hamazio ya bili ngio nyangu hokaleka la mwesiti ya ajidi ngojishine utelecharge hunde yode manager ban leo ye furaha yo kariniko wanu kaleo wanu kangwa arumisha ho maze ushura no kangwa somesao wajuanza kutajia wakene sheshinu washihunde hanamna ya usahilifu na urahisi tihedi ka zamani dowene sauka esharia shanyumeni shinu ngishona muhimu wa uruhusu haina ya pasiwa ya jue zihazi hahe nizendongoza mladhimu. Sporo watezaji wa ekipu ya Taifa ya hensi ya Lesotho wesa waswili Moroni ya mfumne inu ili ujogombana wadzimano watezaji wa hesu la kanti ya Komor etarehindaro ya joe hoshiwanza shampira shamaluzini tabuheka wonga zinji yao harmon kade wahezi nsabuho za mpira za hele bara la Afrika za homo hazuizi line 20 ndaro zijuhendelea iho Cote d'Ivoire. We traveled very well and we arrived here safely. Msafara ubirindro kabatsiata mbatabu hatampakana bahayinu rijari tabuhe da sine Komori na singaro joyo kana Komori ngwatsabuha onro ngwaona watezaji wa jizi ikayao winji harumao ngwatsabuha harumale bara la Europa sha Lesotho ngejo ujitolea ili itahe natija zjoka njema ngarjoka upande wa kimakartasini ya Komori ndilo na ibahati ama zinongozo jo badili haruma wakati kalondolo shiwanzani
ngarijwa ukaharumwe janibu ikaonorlio ketsinyangu hoshida wandu wajitowe holiho ye Cote d'Ivoire ngo vanu wajau ye Komori ka Ufaransa bonjema yo Cameroon nane Zambika yao wemengoni mwa wandu kaya wafuzu harumwa tsabozinu sha aelezoto kena ujihansi ngejo fans jitihadi pia ili washinde wajitowe harumwa tsabozinu a good fight. Harumon kade wa basket usiku wa vili wa championa cha taifa cha basket unjia nziani mfumdaru inu ekipu ya Fomboni Mwali ishindi BCM ya Mitsuji hanokto mengo 45 kwa mengo 5 no mwenda Swadri Said Hakadir na enguzrielezo henamnai. Washangilizi na watezaji wa chama la uwanzani wa basketball ya Umoja wa Fomboni hunu wafurahi kabisa katika washindi walana na ushinzi ifumurarini harma ishonda shafundi karne harma Umoja wa Ikoni mbele mwa chama la BCM hawashinda hanukto 65 hanukto 61. Ino suite ya ngorefanya ma coupe de la fédération si ritezo sheri na fédération manar la 3e urjar henso ambarla ma dernier manar rokadja tujramba mwalio kamwiso Rishi irteze na ushinzi rishinzo arshindi nirteze na usoni rware 70 ya 40 usoni ile kipu nibavu ya nzwande rware 70 ya 40 donc kwajibu fédération ino kwajibu fédération tsohambia makamjo ndenge championnat les amis ko jorenga champion beka ko joshinda DCM ikome lichama mashuru la Umoja wa ezi wa Fomboni hunu washindwa dakika 10 za handa atawaswidi dakika 10 za vidi hanukto 26 18 behunu huregea hamu alibakia la raru atawaswi hamu alibakia lane hunu chama la Umoja wa ezi wa Fomboni hunu washindi wa jihonzoa maana hunu haramu mkabala wa stiri za nukto ntaru hunu washindi wa zensi makazini mfano de bwana Isao katika undo umener walichama lini wenaja ashinda aonesa utan la mwahe Mwali yobonela pia rangu basket ya bula wabo tijamwa misafara para miraru huno wamtishindwa tu de wamutola hama demi-finali de mwa hauno amombo Mungu mpare finali Mwali wakamna majori de wandu wa jitihadi mana waskar karafuliso basket rijatu wamtafuliso basket tijatu amba ativenze basket ngota boli yangu na ija terrain tati funde basket na hamal dangazo la vidi les amis du basketball hunu watwangaza pamoja na chama la Jabal Basket ifumo tano ini namna waronesai haziwaifanya ileo sisi rijari tabu donc yabontsona namna ka njeri ije shangazi siku mimi sijani ni tabu da mina bani yangu juku yabonge ngamjojikaza si ritma tukasudi pagayo nzima si udone pia kabza parosaza abo physiquement garjor point de présent bien sûr point izabakizo tactique izote za tuzoze mafundo watu wa jornika awezabaki wande fumotanoni lera za sandra za huku ili wandu washida wajue ebadil chama la uwanzani wa Umoja wa ezi wa Fomboni hama mkabala wa basket aude hama mkabala wa Jabal watokia mbele hama grupu ini ili wandu washida wajue ebadinda tuenda angazi finali. Upande wa championa cha basketball cha taifa ndo raka utia taliki taarifa habari hatu ya makatiano ama kabla simlahani ndo mshelezani baadhi za hezemada za kaza himisa yendelea infumne inu ya sherehe ya dunia ya homwano no msi kilo mengomirar na ndadaru za tiba kumasera zitilo mndo ya infumne inu harmwe mahakama ya Moroni na banu angalize ndo rimlahaoni kabisa na mkamilishe barnamaji njema za khairi bazima na RTC. Marhaba menji.